46 Surma Assembly Constituency by Khobjak Demsora Kososora TTA ADC Assembly Constituency ni Dhanchandra Adc Village Ward number 2 17 families ni 64 voters BJP YAAKRWI TIPRA MOTHA party ni Bana Romkha BOROG no LAMSOG NAHAKHA MDC DHIRENDRA DEBBARMA TCF ni GS Baburam Soptomi Surma TIPRA MOTHA ni Block President Norris DEBBARMA Demsora Kososora ni YTF President Michael DEBBARMA no khoboi Gobangkok TIPRA MOTHA party ni adang Faidi 9/11 khorang 24 live ni manpliwo belai hambai sungtini chini surma bidan sabha ni antargoto ani TTA ADC Demsora Kososora ni andaro chini Dhanchandra Adc village ward number 2 oja gawo chungtini kaisa chini oroni Rishi Kapur tai kubangma netite chungtini oro kubangma joining sabha khlaimankha oja gawo total 17 family ni 64 voter tini BJP YAAKRWI borok bubagrani thansawo haika chungbono LAMSOG NAHAKHA chini surma TIPRA MOTHA ni block president borom gonang Norris DEBBARMA chini TCF ni general secretary Baburam Chotnami Demsora Kososora YTF president Michael DEBBARMA tai kuangma netribindoro chungborok no bubagrani mungbaino chungborok LAMSOG NAHAKHA to oro aron bisingo nangkokmani borok ni leader tongo chini DEBBARMA angkable BLA borok ni BJP ni tai Horilal Gor ungkable Monkibat in charge Sundorlal Gor ungkable Samassebi Soniram Marar Bokap Krista Pomuk Tai Sotto Gor Borok Krista Promuk Borok ni netrite oro total 17 family ni 64 buta tini Maharajani Thansawo Yapre Seka Chungborok no Maharajani Mumbai no TIPRA MOTHA bo Chungbono LAMSOG NAHAKHA hambai Long live, long live, long live. Maharaja long live, long live, long live. Maharaja ayuk lotong, TIPRA MOTHA long live, long live, long live. TIPRA MOTHA long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. TWF long live, long live, long live. CF long live, long live, long live. Maharaja ki, Umagra ki.